سلااو ڕێز هون حەمیدە خۆشی و شادیە دابن ئیرۆکە دەخوازم لەسەر ئەنفاڵێ و جینۆسایدێ کوردان بە ئافم ساڵە 1970 کو ژەعالیێ عەلی حەسەن مەجید و کو بە عەلی کیمیاوی هاتیە ناسکردن و پسمامی سەدام حوسێنەژی سەرۆکاتیاوی هاتکردن. نێزی 6 مەهان ئەڤ یەک بەردەوام بوو و ئەڤ دەداویە شەڕێ عێراق و ئیرانێدا کو ساڵە 1970 ئەنجامدایی و داویەویژی 1970 بوو. دەوێ دەمێدا یعنی دەداویەدا ئەو پرۆسەیە ئەنفاڵ هات ئەنجامداین کو 182,000 کوردێن سڤیل بێگومان کوردێن بێگوناح هاتن کوشتن هاتن دەربەدەرکردن و جەنازەیەوان لە چۆلێن بیابانێن سەحرایێ و لە بەسرایێ و لە نەجەفێ لە سەر سنوورە کوێتێ و سعودیایێ هاتن بە شەرت. ئەڤ یەک پرۆسەیە ئەنفاڵ ژێرا دەبێژن کو یەکە ژێ تاوانە هەری مەزن و هۆڤانە دە سەد ساڵە بیستێدا ژەعالیە ڕژێمە بەعز بە سەرۆکاتیە سەدام حوسێن و بە سەرپەرشتیکردنا عەلی کیمیاوی دە ساڵە 1970 هات ئەنجامداین. ئەلئەنفال لە سوورەتە 8 یا قورعانێدا هاتیە وەرگرتن کو بە مەعنایە دەستکەفتیەن شەڕ تێ یعنی ڕژێمە بەعس ڕژێمەکی سیکولار ڕژێمەکی قاشۆ لایک علمانی و تێکستێکی وساد لە ناوە قورعانێدا دەردەخێ ji بۆی شەرعیەتدان و تاڵانکردنێ ماڵ و سامانێن کوردان ku kafirin yani ji bo ku enfal ji bo li gorî Qur'anê ji bo aliyekî tê bekarhanê ku kafir e û proseya enfalê bi kurtasî li 8 qonaxan li 8 pêvajoyan da tê encamdayîn ne tenê pêvajoyeke لە 23 شوباتی 1970 دەست پێ دەکا حتا وەکو 6 ئەیلولی 1970 بەردەوام دەبێ و ئەنفال پڕانیاخوا لەسەر لە هەرێمێن گەرمیان لە چۆلیێ و لەسەر سنوورێ ئیران و عێراقی بە تایبەتی تێ ئەنجامداین و بە تایبەتیژی دێهات و گوندێن کوردان دکەن ئامانج و لە هەرێمێن ئاسێنە و لەوێ دەرێدا پێشمەرگەت تێدا دەمان ئەو گوند هەموو تێن شەوتاندن ئینسانێوان دەگرن وان دەکوژن بە تایبەتیژی زەڵامێوان و جەنازەیەوانژی وەندا دەکەن و پشتی 2003-2004دا گاڤە کۆڕژێمە سەدام حوسێن بە تەمامەتی کرد وێ دەمێ بەشێک جوان جەنازەیانە هاتن دیتن هێژمارە گوندان نێزی 4500 گوند بوون کو بە تەمامەتی هاتن وێرانکردن و دەناوانەدا مەکتەب یعنی خوێندنگە جامی کلێسە و چاوکانیên ئاڤ و زراعەتێ بە تەمامەتی هاتن ji holê ڕاکردن حتا لە هەنێک هەرێماندا شکەفتên تەبیعî jî شکەفتên xwezayî jî hatin wêrankirin û li gelek cêyan de çekê kîmyawî hat bekarhanîn. Kesên ku nehatin kuştin jî û wana piranî li ئۆردوگا و لە کامپێن زۆرەملێ یعنی بە زۆرێ هاتن بەجێکرد و gelek carna jî bi sedema enfalê gelek kes lê bi taybetî jî ev kesên destro bûn yani kesên ku xwedê îmkanan bûn vanekarî bûn xwe xelas bikin beşekî wan zêdetir çûne Îranê.
لخوا فالشرط حتى كو 1991 انجي 2003 هێدی فەگەڕیان بێگومان بەریا ئەنفالێ پرۆسەیە قەڕکردنە بارزانیانژی هەیە لێ ئەو بارزانی لە ژماڵبات تا بارزانیان ئاف زێدەتر ژێرا دەبێژن بارزانیان خورشیدی دەما حرەکەتە ئەیلولێدا ناکۆ کێوانی مەزهەبی بە ماڵا بارزانی ڕاچێ دەبێ مەزهەبێکی وان جودا بوو مەزهەبێکی خورشیدی بوو لە ناوە طریقەتە نەقش بەندی دەرکەت بوو و دەخواستن سیاسەت و ئۆل طریقەت ji hevdû cuda bibe lê ji bo ku mala barzanî di destê wan de kartê kurdayetî hebû karî bûn ew طریقەta xurşîdî ji holê rabikin û ji herêma barzan dûr bixin ew jî mecbûrman çûn li deştên Quştepeyê de li tenekeyan mal ji xwe re çêkirin li wir dijiyan li bin destselatdariya hikûmeta Iraqê dijiyan sala 1980 gava ku şerê Iraq û Îranê dest pê kir wê demê hem Îran pir lawaz bû hikûmeta Cumhurî Îslamî Komarê Îslamî nû hatibû ser destselatdariyê Xumeynî hebû Xumeynî ji aliyekî bi Kurdan re di nava şer da bû ji aliyekî dinê di nav xwe de bi komûnîst û çepan re di nava şer da bû ji aliyekî dinê bi Îslamiyên ku bey'et nedidan Xumeynî di nava şer da bû şerê Iraqê jî hat ser wê demê êdî Xumeynî ji pedekê xwast ku beşdarî şer bikin pedekê beşdarî şer kir ketin pêşiya pazdarên Îranê bi taybetî jî li cebheya Hacî Umran û Çoman şerekî mezin kirin ew herêma Asê ji pazdarên Îranê re paqij kirin heta Çoman jî hatin wê demê hikûmeta Ba's ya faşîst nezanîbû çawa heyfa xwe ji mala barzanî helîne dijminê mala barzanî ku xurşîdî bûn însanê pir feqîr û hejar bûn derbeder bûn penaber bûn li nava xaniyên bi tenekeyan dijiyan li deştê Hewlêrê di nava mar û dûpişkan her hemî girtin û bi taybetî jî zelamê wan kuştin û li sehrayê de veşartin jinê wan jî êdî bûn çîngene li malan digeriyan ji bo nanekî û heta gelekî wan mecbûrî fehişetiyê kirin lê ev yek wek min got li nava lîteratûra Kurdî de wekî ku bêjî ew kes ji malbata barzanî bûne dostê mala barzanî bûne loma hatine kuştin na meseleyekî bêrengî nîne ev xurşîdî rastî bi mala barzanî re di nava şerekî navxweyî de bûn reviya bûn çûbûn Hewlêrê lê hikûmeta Iraqê di wê demê de faşîst bibû yek ya duwemîn jî tu hikûmetek qebûl nake aliyekî wê ku pêra di nava nakokiyan jî dabe biçe destê dewletekî dinê bigire ku ew wî dewletê wek kafir û wek faşîst dibîne mebestê min Îran e ji bo ku gava ku Komara Îslamî hat ser destselatdariyê şerê Yezd û Husên dûbare bû şerê mîna şerê Kerbelayê bû êdî yani ev şerekî mezhebî bû lê yekî nûneratiyekî wî Xumeynî bû şîeya Sefewî ku tu elaqeya xwe bi rastîniya şîeyan jî nîne aliyekî dinê jî Seddam Husênê qaşo elmanî û sîkular û layık bû ku tu elaqeya xwe bi sunnîbûn û îslambûn û Yezd û wane nîne şerekî wisa berdewam bû êdî di wê demê de ku kesek ji wê malbatê biçe bi malbateke re alîkariyê bike wek dijmin wek kafir tê dîtin û tê her tiştê wî her qetlê wî wacîb e lê wisa çavkorî hebe ku tenê ji bo ku ew jî
شاشکێ سۆر لە سەرێوانە تووان بکوژی ئەوژی تشتێکی پڕپڕ عەجایبە کی کرد ئەف ڕژێما سەدام حوسێن ئەنجام دای تاوانێکی پڕپڕ مەزن بوو. دەوێ بەرنامەیەدا زێتر دخوازم ببێژم و باشە ئەم هەمی دەزانن ئەنفال سوژێکی مەزنە و ئەم هەمی دەزانن ڕژێما سەدام حوسێن ڕژێمەکەی فاشیست بوو. لێ پرسیارە هەرە سەرەکە ئەوە سەدام ئەنفال ئەنجامدایی تەنێژ بووی کو ئەم کورد بوون ئانژی بە ئاوا یەکی دنێ کام پرسیار بکەن. سیاسەتا پارتیên کوردی دەڤی واریدا چ قاسی ڕاست بوو و ئیرۆ ji بۆی me pir giring e ku gelek kes nihaji le bendêne haydê İsraîl ji me re dibêje lêxin hûn çima naçin li Îranê nexin yanî dixwazin enfalekî dinê dûbare bikin Kurd û kurmanciyayî ew û piştrajî ew bên ser li ser hêsk û pirsк û hestiyên enfalan rûnin gendaliyê bikin. Mesele ew gava ku tu siyasetekî derdixey ser mêzê ser maseyê divê çend pîvanê te hebin yanî divê çend ewlewiyetê te hebin divê çend yekemînbûnê te hebin yek dû sê çar hedefê min çi ne. Kurd bi taybetî jî di sed sala bîstê de yanî ji hereketa Şêx Mehmûd ve bigire heta hereketên dinê tu caran hîsab ji wê re nekirin em gava ku nekarin van rijêmane gelo em çi siyasetekî bikin da ku gelê me qetlo am nebe da ku gelê me ji merkezê dûr nekeve ta ku gelê me ne wek gel newê encam dayîn lê li her ciyekî ev yek hat encam dayîn. Betaybetî jî gava şerê Iraq û Îranê çêbû me ev yek encam da. Yani beşdarîkirina pêşmergeyan li şerê Îran û Iraqê de bi serê xwe kemasiyekî pir mezin e sûcekî pir mezin e efûkirdinê wî bi gerek nebe lê mixabin ne tenê efûkirdinê wî nîne nayê behs kirin li tu ciyan tu lê dinerî nayê behs kirin ev sûcekî pir mezin e lê tu ڕووناکبیرێکی بە جەسارەت و بە ئەخلاق مێدیایەکی بە جەسارەت و بە ئەخلاق ڕۆژنامەڤانێکی بە جەسارەت و بە ئەخلاق سیاسەتمەدارێکی بە جەسارەت و بە ئەخلاق نابینی vêyekê pirsiyar bike û vêyekê pirsiyar bike temam şerê te bi Iraqê re heye şerê te şerekî meşrû e tu ji bo hinek mafan kar dikey Iraq wa mafan nadête lê gava ku şerek çê dibe di navbera Iraq û Îranê ku şer ne şerê tê ye wek min got yek xwe Husên dibîne yek jî xwe Yezd dibîne ev şer şerekî mezhebî ye tu tekiliya xwe bi pêşketinê ranîne û şereke zêdetir Emerîka feres kirbû ji bo ku Cumhuriya İslamî Îranê bi taybetî jî Xumeyni ku li Ferensa vedigerê sozên ku dabûn pêk nayîne û bi taybetî jî rastewrast li roja ku dê tê ser deselatdariyê Emerîka dike amanc û hedefê wî tunekirina İsraîlê ye. Bevî rengî Emerîka çi kir? Emerîka kartekî nû li hemberî wî bekar anîn Besiyên Iraqê Seddamî li hemberî Îranê bekar anî şerekî pir malwêran û bêmana derxistin holê ku kes jî di wê şerê de qazanc nekir ya ku zerer jî kir bi taybetî jî Kurd bû tu çima dibî beşek ji wê şerê û tu çima pazdarên Îranî tînî ser erdê Iraqê ew wek Iraq dibînî
لەوێ دەرێدا ئاراجێک ئامرازێک دەستێتەدا هەیە خەڵک بپارێزی ئان نینە و ئەڤژی بەس نەبوو ئەنفال حەلەبجەژی هات سەرێ حەلەبجەژی عینی سیناریویە هێزن ئیسلامی و هێزن کوردێ قاش و سیکولار و لایک کەتن پێشیە پاسداران حەلەبچە ژ دەستی عراقی دەرخستن تەسلیمی پاسداران کرد و وێ دەمێ سەدام حوسێن بە ئاڤایەکی پڕ زاڵمانە پڕ فاشیستانە بە چەکی کیمیایی لە حەلەبچەدا زاڕۆک و ژن و اختیار و باش و خراپ و کەس ناس نەکرد هەمی کوشتن دەوردە لەوێ دەمێ داژی وەک مینا ئەنفالان بەرپرسیارێ پارتیان دەستپێکێ ڕابوون خزم و کەس و کاری خۆ ئاگدارکردن و ئەنفال تێکردن کیمیاباران تێکردن هەمی بە عەرەبەیان برن ئیرانێ لێ خەڵکی فەقیر و هەژار دەهۆلێدا هێشتن هەموو ئەنفال بوو لە حەلەبجەیەژی لە ئەنفالێ داژی لە ئەنفالە بارزانیان داژی 1982 عینی تشتات دووبارە کرد تو دەناوانەدا ئینسانێکی زەنگین نابینی تو دەناوانەدا کەسێکی نێزی پۆلیت بیرۆ ئانجی ئەندامێ کۆمیتەیە ناوەندی یا پارتێکی نابینی حتا بەرپرسیارێکی بچووکژی نابینی کو ماڵباتەوی ئەنجی بەخۆ بەبە هەدەفی ئەنفالێ چما ئەف هەنێک پرسیارێن ئەخلاقینە لێ مێدیایێمە سۆسیال مێدیایێمە سیاسەتمەدارێمە هونەرمەندێمە ڕەوناکبیرێنمە دەوارێ ئەخلاقیدا دەوارێ جەسارەتە فکریدا تشتێکی وسە بەوانڕە نینە کو لە سەروان مەسەلەیانە بە ئاوایەکی ئازادانە سربەستانە ئەخلاقیانە پرسیاران بکەن و باخف و ساڵە 1991 هەنێک سەرۆکی پارتیان گوتن ئاخ ji بۆی حەلەبچەیەکی دنێ ئاخ ji بۆی ئەنفالێکی دنێ کەیفاوان هاتبوو ji بۆی ku ئەو وسا حیز دکردن ku ئەو لە سیا حەلەبچە و ئەنفال دکارن مەشروعیەتا خۆ بپارێزن و وەرن سەردە سەڵاتداری بەڵێ 1991 ئەمریکا دیسە پێشیاوان vekir ئەو هاتن سەردە سەڵاتداریە لێ ڕۆژاک و هاتن سەردە سەڵاتداریە تاڵانی کرد لە بن سیاوان تاڵان چێ بوو تاڵان مرۆڤ نەکارێ بێژێ پەدەکەی و یەنەکەی تەنێ ئەنجامدا لێ پەدەکە و یەنەکەی ڕێگڤەکردن و خەڵک تاڵانی ئەنجام بدە و پشتڕاژی بەخۆ تاڵانی هەری مەزن کردن یەک جوانە بێخمە بوو کو بە هەڤڕا بە عەشیرەتان ڕافرۆت هەر تشت تێلێ کارەبایە عامودی کارەبایە هەر تشت فرۆت و بەوی ڕەنگی هاتن سەردە سەڵاتداریە ڕۆژاک و هاتن سەردە سەڵاتداریەکی چکردن دەدەستپێکێدا ماڵباتە شەهیدان گەندەڵ کرد ji ber ku ditirsiyan malbata şehîdan li hemberî wan helwêst werbigirin li hemberî exlaqê wan li hemberî kultûra wanî çi yê kultûra wanî talan çîtî helwêst werbigirin di destpêkê de di destpêka serhevdanê de bi taybetî jî pedekevîyeneke piştra partiyên dinê di destpêkê de malbata şehîdên xwe gendal kirin her malbatek çend dolar xistin devê wan gotin hûn xwe bêdeng bikin û piştra jî parçeyekî erdê dane wan û piştra jî erebeyek jî dane wan piştra jî wezîfeyek an jî erkek di nava hikûmetê an jî di nava hîzbî dane wan û bi vî rengî tu lê dinêrî îro jî malbata herî bêhelwêst malbata ku herî dewarê fikrî de dewarê ruhê rexnegirî de tiştek pêranîne malbata şehîdan in çi qasî mixabin niye ev çi nîşan dide ev wêyekê nîşan dide ku em bi salan e dibêjin kultûra şerê çekdarî kultûra xwîn şehîd çek bi xwe radînî kultûra xwîn şehîd çek di heman demê de kultûrekî zalmane ya hîzbî bi xwe radîne ku her kes dixwaze mecbûrî xwe bike û ji rexnegiran rabêje serserî ma tu çi rexneyan li partiya min digirî partiya min partiya şehîdan e min xwîn daye min çek helgirtiye ez esîr ketime ez şehîd bûme tu nehatî şehîdkirin tu nemirî
تو نەها دەخوازی من ڕەخ نەبکەی تەنێ حەقەکی تە هەیە تو ji partiya min re gerek li çepikan bixî neku min rex nebikî heta ku tu li çepikan bixî tu başî tu li çepikan nexî tu cahşî ew jî enfala ku hat serê me û encamê wî dewarê kulturî de dewarê exlaqî de dewarê siyasî de ku însanên xwe roşnbîr û xwe nivîskar û xwe hunermend û xwe siyasetmedar dibînin xwe akademîsyan dibînin nekarin gotnekî leser bibêjin heta bernameyekî din silav û rêz dem baş.